шаҳри Душанбе 24 декабри соли 2023. мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа финал. дастаи деҳаи қайнари ноҳияи Ёвон муқобили футболбозони ҷамоати Гули Сурхи шаҳри Истаравшан барои мақоми аввал бозӣ мекунанд. бо ту футболбозони деҳаи Қайнар, Ҷонибек Хушвақтов, зарба ва гол! аммо то инҷо خب بیننده عزیز، نواری که چند لحظه پیش شما دیدید این از مرحله نهایی مسابقه فوتبال تحت عنوان دهه به دهه بود که دهه قینر جماعت نورین ناحیه یوون مقام اول را گرفت و ما اهل ایجاد برنامه نیکوس تصمیم گرفتیم که محض به همین دهه رویم، از این موفقیت بچه ها شما را آشنا کنیم که چگونه توانستند تا به مرحله نهایی راه یابند. عموما محیط دهه، توجه مردم به ورزش چگونه است؟ در این نشر برنامه البته که برای شما اینیکاس میکنیم. برای ما در کدام منطقه یوان جایگیر بودن دهه قینر را نمیتونیم، اما با مسئولین ورزش ناحیه یوان در رابطه هستیم. حتما که آنها ما را به این دهه میبرند و ما کوشش میکنیم که از ورزش دهه شما را آشنا کنیم. ҳангоме ки мо ба макони сабти барнома расидем, дар даромадгоҳ деҳаи Зафар навишта шуда буд ки баъдан баромон маълум шуд ки тибқи номгузории нав номи деҳаи Утақарнай ба Зафар иваз карда шудааст ва акнун моро зарур буд ки дар ҷараёни барнома номи нави деҳаро гирем. чун ба майдони варзишӣ расидем, маълум буд ки аз омадани гурӯҳи эҷоди мардуми деҳа аллакай бохабаранд ва майдон пур аз ҷавонону наврасон буд. خب دوستان عزیز، ببینید هنگامی که ما وارد این میدان شدیم، بررسی به مانند یک مکتب فوتبال است. ببینید هم نورسان هم جوانان در این دهه با مشق فوتبال مشغول هستند. البته که در این میان مربی هم هست که به آنها نازکی‌های فوتبال را می‌آموزاند. خب در جریان برنامه برای شما پورتر معلومات میدیم که مربی تا کجا از فوتبال آگاه است و عموما درس فوتبال را از کجا گرفته است که به بچه‌های دهه می‌آموزاند. деҳаи Зафари ҷамоати норини ноҳияи Ёвон яке аз калонтарин рӯсто дар минтақа ба ҳисоб рафта 7000 аҳолӣ дорад ки ин деҳаро макони варзишгарон низ ном мебаранд, чаро ки хурду бузурги ин диёр дилбохтаи бозиҳои варзишӣ махсусан футбол мебошанд. از سال 1968 تا این جانب در همین دهه ارتقینر، سابق دهه ارتقینر حاضرش نامگذاری کردیم، دهه ظفر نامگذاری کردیم. اینجا از سال 1968 کمانده ارتقینر موجود بود، همچون میراث تا با امروز همین بازی رفته شده. از این لحاظ فرزندان ما همین فوتبال را ورزش را بهت ذوقمند میباشند.
این حوزه برای رواج یافتن فوتبال دهمان از این عبارت است که ما را به واسطه اولا همین اهالی صاحبکاران به غیر این همین وقتش که ورزشگر بودن یا ورزش دوست می‌دارند در عین حال در مهاجرت مهنتی میباشند کدام منطقه جهان نباشند برای رشد فوتبال همین دهمان دستگیری می‌نمایند برای خریداری نمودن توپ‌ها برای خریدار نمودن لباس‌های ورزشی برای سفربر کردن این یا دیگر ناحیه یا منطقه مثالی به واسطه یا دستگیری می‌کنند. چون اشاره شد محبت مردم این دیار با فوتبال خیلی بروقت شروع گردیده است و اساس موفقیت فوتبال بازان این دهه نیز در سرجمی و متحدی می باشد. عادتاً بچه‌های دهه به مربی و هر طوری که خواهند بازی میکنند ولی در دهه ظفر این گونه نیست. شاهین مردان خوشبکوف با حیث مربی از جانب خلق انتخاب شده است که مسئولیت آماده سازی دسته را برداشت دارد. من خودم دهه با کماندش با خودم قریب 10 سال بازی کردم. دانشکده تربیت جسمانی اختصاص فوتبال ختم کردم. درس دادم همین مکتب با 5 سال بازیرم درس میتم همین مکتب با بچه‌های دهه دشوار است. های دهه یگان شکل نیست که خامو در مکتب مینامزیم بچه‌ها اینا دیدستم کودکورا مایدا بچه‌ها که ای صنف یک گوجه مدت تربیت جسمانی چی معلم درس میتیم صنف 10 11 شد همین دهه کماندای دهه دا خوش میکنیم 4 5 تاشا الکی دیدستن وجه قریب 6 هفته یا 6 طلبه بچه‌ها بازی داشتن. روزگاری بچه‌های دهه به همه معلوم است اما یگان کاری خوجگی و روزگارداری مانع محبت آنها به فوتبال نمی‌شود. بچه‌های دهه ما خیلی به فوتبال ذوق دارند. آنها در همه بین مسابقه‌های دهه‌ای اشتراک می‌کنند. پیش از همه مسابقه‌های دهه‌ای با تمرین مشغولند. مربی ما می‌فهماند که در کجا چه خیل بازی کردن در کار است، در کجا چه خیل ضربه زدن در کار است. همه این رو پیش از بازی سر شدن با ما فهمانده نشانیده می‌گردد و ما هم کوشش می‌کنیم که در همین مسابقه‌ها یگان جای رو اشغال نماییم. یادآور می‌شویم که در جماعت نورین ناحیه یابان 10 دهه موجود بوده 27000 اهالی عمر به سر میبرند که از این شماره 14000 را جوانان تشکیل میدهند. در مجموع در حدود جماعت 31 میدان و میدانچه فوتبال و والیبال موجود میباشد که مردم از آنها ثمرناک استفاده میبرند. همین بازی‌های اصول دهه به دهه بسیار می‌شود. ما جماعت دهاتی نورین در حدود جماعت دهاتی نورین 10 تا دهه موجود میباشه. ما همون بهترین بازیگرا را از همون محله ها هم گرفتیم لیکن خصوصا همین اکثریت بازیگرا همین دهه ارتقینر میباشد. کودکان و نورسانی که امروز مثال در این میدان شما دیدن کرده ایستادین این کودکان ما در مکتب ورزشی وجود نداره. ما آینده این کار را تصمیم گرفتیم که همین مکتب ورزشی را در همین دهه جاری کنیم لیکن متاسفانه در عین حال وجود نداره. با این نگاه نکرده کودکان ما ای کودکیشون همین فوتبال دا هوسمند است. باز این لحاظ و هر روز آمده همونجا با یک جایی همین معلم تربیت جسمانی و مربیان همونجا در قطار کلانسالان همین ترمیم میکنند. مسابقه فوتبال دهه به دهه در 4 مرحله صورت گرفته بود که تا مرحله نهایی رفتن دسته دهه ظفر از امتحان سنگین میگذشت. اما در این میان شکل درست کارگزاری نیز نتیجه داد. سراول در میان 7 جماعت و 2 شهرک ناحیه یابان آنها موفق شده غالب مرحله ناحیوی گردیدند. برای بچه‌های ناحیه یابان آسان نبود تا به فینال راه یابند زیرا در ولایت ختلان از دیگر منطقه ها دیده رقابت ها شدید و بازی ها زیادتر بودند و برای راه یافتن به مرحله جمهوری در دور سیوم یعنی در دور ولایتی یکی از تیم های پرقوت ولایت ناحیه کوشانیان با آنها روبرو شد. من در دسته دهه خودم همچون محافظتگر بازی میکنم و سال گذشته قریب در همه مسابقه ها اشتراک نمودم و کوشش کردم که در دسته به دروازه خودمون گل نگذرانیم و همچون ما با فینال برآمده رفتیم. با مرحله جمهوری برآمدن ما در ولایت
ба дастаи пурқуввати ноҳияи кушониён қатъӣ дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ баргузор гардид. Команда беҳад пурқувват буданд, лекин ба ин нигоҳ накарда бачаҳои командаи мо бевасита ғолибиятро ба даст оварда ба ҳисоби 8-4 ғолиб баромадем ва мусобиқаи ҷумҳуриявӣ рафта иштирок кардем. дар варзиш муҳимтарин омил барои қадамҳои устувор завқу хоҳиш ва шароити тамринӣ мебошад. албатта ки дар деҳот майдонҳо на чандон шароити хуб доранд, вале муҳаббат ки зиёд аст, ин чиз монеъ шудан наметавонад. чӣ хеле ки мебинен майдони мо хай чияй ҷойгоҳ хам набошам, хай майдони деҳай мо машқ кардам меша, хай мо кӯшиш мекунем, ҳамин майдонро машқ мекунем, бачаҳоро тайёр мекунем, ҳамин мусобиқаҳо барем. дар вақте ки футболи деҳа ба деҳа буд, бачаҳои мо ҳама вақт ба футбол машғул буданд, вақти бехудагарӣ сарф накарданд ва дар майдонча омада машқ карда дар мусобиқа иштирок карданд. ба ғайр аз футбол бачаҳои деҳаи мо дар волейбол ҳам бозӣ мекунанд. мусобиқаи сартосарии футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа ки дар тоҷикистон ба таври комилан фарогир баргузор мегардад, беҳтарин проект барои ҷалби омма ба футбол аст ки аллакай масъулини варзиши минтақаҳо муҳимияти онро хеле хуб медонанд. мусобиқаи деҳа ба деҳаро мо оғоз кардем. мардум бо як хурсандӣ чӣ хеле ки туя ҳам хурсандӣ қабул карданд. деҳаи зафар яке аз фаъолтарин гӯям хато намекунем деҳаҳои ноҳияи ёвон буд дар ин мусобиқа ки дар байни ҷамоати худшон бозӣ карданд, дар онҷо ҷои якумро ишғол карданд. онҳо дар марҳилаи дуюм ки дар ноҳия байни ҷамоатҳо буд фаъолона иштирок карданд, маҳороти хуб нишонда, дар онҷо ҳам ҷои якумро соҳиб шуданд. новобаста аз ин ки дар деҳотҳо ҷамоатҳои ноҳияи ёвон ки ҳамаи онҳо ба деҳқонӣ машғуланд, вақти худро бод меёбанд, бояд дар мусобиқаҳо иштирок мекунанд ки ин як завқмандии ҷавонони деҳо мебошад. тибқи оморое ки дар даст мо дорем, аз рӯзе ки ҳам бозиҳои деҳа ба деҳа оғоз шудааст, ҷинояткорӣ дар ноҳияи ёвон хеле кам шудааст ки аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонон ҳама рӯ ба варзиш ниҳоданд, ба варзиш машғуланд, вақти ҳамун бекоре надоранд дигар ки ба дигар корҳои беҳудагардӣ машғул шаванд. мо масъулини соҳа зарур меояд ки ҳамин гуна мусобиқаҳоро зиёдтар кунем миёни мардум ки мардум бисёртар ба варзиш рӯ биёрад. акнун меравем ба бозии ниҳоӣ. финали мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе доир шуд. ёдвар мешавем ки аз марҳилаи аввал то даври ҷамъбастӣ наздики 80 000 сокинони мамлакат ба ин мусобиқа ҷалб шуда буданд. бозиҳои ниҳоӣ аз 20 то 24 декабри соли 2023 бо иштироки ғолибони вилоятҳо ва шаҳри душанбеву минтақаи рашт ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ баргузор шуд. дастаи деҳаи зафари ноҳияи ёвон дар гурӯҳи А бо тимҳои душанбеву нуробод бозӣ карда аз ҳисоби холҳои бештар ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. аз гурӯҳи дигар бошад бозингарони ҷамоати Гули Сурхи шаҳри Истарафшон ба финал баромаданд ки онҳо 2 карат ғолиби марҳилаи ҷумҳуриявӣ буданд ки албатта бачаҳои ёвонро ҳаяҷон зер мекард. вақте ки мо финал рафтем, бозӣ дар душанбе шуд, муҳити хеле хуб буд. мухлисои мо аз ин деҳа ба дастгирии мо ба душанбе рафтанд ва мо дар он ҷо бо дастаи шаҳри Истарафшон бозӣ кардем ки онҳо дар ин мусобиқа 2 бор чемпион шудагиянд ва ба мо мегуфтанд ки онҳо хеле зур ва боқувват бозӣ мекунанд ва дастаи мо аз худашон боварӣ доштанд, вале тайёрӣ медиданд. ба ҳамин чунин мо ғалаба кардем ва бозии хеле хуб нишон додем дар бозӣ. дар марҳилаи ниҳоӣ ҳар ду тим хеле бозии хубу диданӣ нишон доданд. гурӯҳи зиёди мухлисон хурду бузург аз ноҳияи ёвон ба душанбе омада буданд ки дастгири онҳоро бозингарон ба хубӣ эҳсос мекарданд. то дақиқаҳои поёнии бозӣ ҳисоб кушода нашуд, аммо дар 5 дақиқаи охир як тағйироти анҷомдодаи мураббии дастаи деҳаи зафар тақдири бозиро ҳал кард ва бо ҳисоби 1-0 онҳо пирӯз гардида ғолиби марҳилаи ҷумҳуриявӣ шуданд.
дар вақте ки мо бозӣ мекардем дар финал 5 дақиқа монда буд ки мо дидем ки вай хай соперник аллакай суст шид. Мо бозингари хуб доштем, дар почаш иққат травма дошт, ай почаш вай даровардем ки 5 вақте ки мон ки вай бояд результат мекард. Мо боварӣ доштем вай мо уро дар майдон ворид кардем, вай аллакай уҷа дароварда гола зад ки мода ғолибира ба даст овард. Ӯ нақсаи пешакӣ мо буд ки махсусан ҳамин дар вақте ки 5 дақиқа монда буд вай даровардем ки вай гола зад, вай бовари моро бо зиёдтар кард. мо бевосита ин мусобиқада бартариш ҳамин буд ки бачаҳои мо аксариятшон ҷавон буданд. аксариятшон синфҳои 11 тамом кардагӣ ё синфи 11 мехонанд. мо аз ҷиҳати мисолига техникавӣ мисолига мо аи ҷиҳат ғолиб баромадем ки бозингарои мо беҳад ҷавон буданд ҳамашон. вақте мо ба деҳа баргаштем, мухлисонамон хеле пешвози хубу аъло гирифтанд, ҳама хурсанд буд ва раиси ноҳияи Ёвон моро даъват кард ва хеле аз мо миннатдорӣ баён кард. ҳамакунун тамоми омодагиҳову машқҳои ҳамарӯзаи бозингарони деҳаи Зафар бар он равона шудааст ки имсол низ дар мусобиқаи деҳа ба деҳа ширкат кунанду унвони қаҳрамонии худро дифоъ намоянд. медонем ки сол аз сол мусобиқаи деҳаи ба деҳа хеле сахттар мешавад. мо кӯшиши зиёд мекунем ки боз ба ҳамон натиҷаи чемпионӣ расем. мо кӯшиш мекунем имсолам дар вилоят насиб бошад ҷои якум гирифта бо ҷои ҷумҳуравӣ рафта ҷои аввала бигирем. барои ин чӣ бояд кард? барои меҳнат кардан дар кора иншоалло меҳнат кардестем. аиз бас ҳама чӣ ҳаст, туп формао ҳама чиз ҳаст, майдоном дидестем ҳаст. кӯшиш мекунем, фақат бачаҳоро тайёр мекунем. насиб бошад имсолам мерем, чемпион мешем, ҷои аввала мегирем. чун аз муваффақияти дастаи деҳаи Зафар мегуфтем, ба гӯши мо хабар расид ки дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳия деҳаи Наврӯз майдони варзишӣ ифтитоҳ мегардад ва имрӯз аввалин бозӣ доир хоҳад шуд. мо ба ин деҳа омадему як муҳити бисёр диданиро мушоҳида кардем. бо ташаббусу кӯшишҳои мардуми деҳа дар домони кӯҳ барои ҷавонону наврасон имконият ба миён оварданд, то ба варзиш пайвастагӣ дошта бошанд. бе муҳобо гуфтан мумкин аст ки вақте ки шавқу хоҳиш бошад, албатта дар дил ход ҷову макон шароит барои ба варзиш машғул шудан пайдо мегардад. ба қавли мардуми ин деҳа, ин ҷо як теппа будааст ва онро ҳамвор карда чунин майдон сохтанд. мардуми саховатпеша ҷавонони деҳаи Наврӯз ки то майдони варзиш надоштанд ва ба мо мисолига пешниҳод намуданд ки як майдони варзишӣ дар ҳамин деҳа бунёд намоянд. мувофиқа ба мақомоти иҷро ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон мо имконият доданд ки ҳамин ҷода мо мисолига майдони варзишӣ бунёд намоем. ҳозир ина худтон дида истодаем ки ҳозир якум бозишона иншоалло минбаъд ин майдони хубтар бо таъмир карда мисолига барои қабули меҳмонон ҳам ҷойро муайён мекунанд. дар гирду атрофи майдон дарахтони сояафкан шинонида шуда, боз сокинон мақсад доранд дар якҷоягӣ корҳои дигари созандагиро дар атрофи майдони футбол анҷом диҳанд. акнун ҷавонони ин деҳа метавонанд бозиҳои хонагии худро дар дигар деҳа неву дар майдони худашон баргузор кунанд. то ин дам дар доираи мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа онҳо дар дигар майдонҳо бозӣ мекарданд. дар рӯзи аввал як бозии рафиқона миёни бачаҳои деҳаи Наврӯз ва деҳаи Минчинор доир карда шуд ки шумораи мухлисон ҳам кам набуданд.
мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа имрӯз ба сокинон таъсир бузург расонидааст ва барои иштирок дар он аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранду ҳар ҷамоату шаҳрак аллакай тимҳои худро пурқувват мекунанд. бо ҳамин сафари гурӯҳи эҷодӣ барномаи инъикос ба ноҳияи Ёвон ба анҷом расид.